نور خير المرسلين، نور أمن وسلام، نور حق ويقين، ساقه الله تعالى رحمة للعالمين، فعلى البر الشعاع وعلى البحر الشعاع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. مرسل بالحق جاء، نطقه وحي السماء، قوله قول فسر
khalaqtaha min nur, Ibu Andi Asmawati Malik. Rabbi khalaqtaha min nur, fihi ikhtiyaram, nadahu aqabil ya mukhtar, antal amin, antal amin. Rabbi khalaqtaha min nur, fihi ikhtiyaram, nadahu aqabil ya mukhtar, antal amin, antal amin. Lamma taqal baital ma'mur, صلى إمام، لما ارتقى البيت المأمور، صلى إمام، وقد دنا من ربه الباهي الجليل، ناده أقبل يا مختار، أنت الآمن، أنت الآمن، أنت الآمن، أنت الآمن. ربي خلقتها من نور، فيه اختيار، ناداه أقبل يا مختار، أنت الآمن، أنت الآمن. إن رمت أن تحظى بالحور يوم الزحام، إن رمت أن تحظى بالحور يوم الزحام، صلي على باقي الأنوار، عين اليقين، ناده أقبل يا مختار، أنت الآمن، أنت الآمن، أنت الآمن، أنت الآمن. ربي خلقتها من نور، فيه اختيار، ناداه أقبل يا مختار، أنت الآمن، أنت الآمن. Azan, kita dengar suara azan dulu. Assalamualaikum ya Rasulullah, Ibu Shirley Suryadi. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فهدى على محمد. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، يا رسول الله. قلب بالحق تعلق
وبغار هراء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبا جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبا جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Salawat Salimin. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا
salawat Tibbil Qulub, Ibu Andi Asmawati Malik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli Allahumma ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. بشرى لنا نلنا المنى ذل العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أنعم لنا. بشرى لنا نلنا المنى ذل العنا وفالهنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا. هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. اللهم صل اللهم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Rasulullah, Ya Nabi, Ishfa' lana. Ibu Shirley Suryadi. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi. Ya Nabi, antal murtaja يوم الزحام. اشفع لنا يا خير الأنام. اشفع لنا لنا يا حبيبنا. لك شفاعة يا رسول الله. يا رسول الله، يا نبي، لك شفاعة وهذا مطلبي. يا نبي Jita lil
يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أفتى يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم وبآيات القرآن عنو فتعث فينا أخا الوهن نعرف البطح وتعرفنا والصفا والبيت يألفنا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أفتى يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم. Kita ambil saja ni. Zikir pagi petang. باسمك اللهم ندعو في غدو ورواح لك منا كل حمد في مساء وصباح باسمك اللهم ندعو في غدو ورواح لك منا كل حمد في مساء وصباح Dengan namamu, Ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang, bagimu segala pujian. Pada waktu pagi dan petang,
kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah adalah cahaya dan jalan kejayaan. Syata-syata. Ya Hanana lang. Ya Hanana, Ibu Andi Asmawati Malik. Zaharuddinul muayyad bizuhurin Nabi Ahmad. Zaharuddinul muayyad bizuhurin Nabi Ahmad. Ya Hanana bi Muhammad, dzalikal fadlu min Allah. Ya Hanana, 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 ya Hanana. خص بالسبع المثاني وحوى لطف المعاني ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل الله Ya Hanana, 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 ya Hanana. Zaharuddinul muayyad bizuhurin Nabi Ahmad. Zaharuddinul muayyad bizuhurin Nabi Ahmad. Ya Hanana bi Muhammad, dzalikal fadlu min Allah. Ya Hanana, 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 ya Hanana. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا اشفع لنا يوم الزحام Allah. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana.
Habibal Qalbi. Ya Habib, ya Habibal Qalbi. Ya Habibal Qalbi, ya khairal baraya, ya li ji'ta bil haqqi rasulal hidayah. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Yaumal wiladah kal bidayah lil hidayah kal bidayah. Yaumal wiladah kal bidayah lil hidayah kal bidayah lil hidayah kal bidayah. Intajid ya Taha binuril hidayah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ji'ta li dinillah, ji' kullal baraya, ya Habiballah, ya Habiballah. Ya Bashiral khair, ya Rasulullah. Ya dalilan nur, ya Habiballah. Ya Habibal qalbi, ya khairal baraya, ya ji'ta bil haqqi rasulal hidayah. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Qamarun, 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 qamarun sidnan nabi, qamarun wa jamil, wa jamil, wa jamil sidnan nabi, wa jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin para undangan yang kami hormati, baru saja kita dengarkan lantunan beberapa selawat yang disampaikan oleh ibu-ibu yang luar biasa, pengurus Majelis Taklim Maratus Solihah dan Majelis Taklim Universitas Muslim Indonesia, dan juga hadir tengah-tengah kita Ibunda Profesor Dr. Hajah Masrah Mohtar MA. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuki acara pembacaan Asmaul Husna, dan nantinya setelah pembacaan Asmaul Husna akan dilanjutkan acara
sungkeman permohonan doa restu, permohonan izin dari Adinda Iis Islamiyati Syahrir SHMH kepada ayah dan bunda. Dan sebelum pembacaan Asmaul Husna, kami undang dengan hormat berkenan mengambil tempat kami undang dengan hormat Bapak Profesor Dr. Haji Syahrir Malongi SEMSI dan Ibu Dr. Hajah Hasnaya Rashid MH, kedua orang tua tercinta dari Adinda Iis Islamiyati Syahrir SHMH, untuk mengikuti prosesi acara pembacaan Asmaul Husna yang nantinya dilanjutkan dengan permohonan doa restu kepada ayah dan bunda. Dengan hormat kami mengundang Bapak Profesor Dr. Haji Syahrir Malongi SMSI dan Ibu Dr. Hajah Hasnaya Rashid MH. Dan insya Allah nanti pembacaan Asmaul Husna akan kembali dilantunkan oleh ibu-ibu solehah, ibu dari pengurus Majelis Taklim Mar'atus Solehah dan pengurus Majelis Taklim Universitas Muslim Indonesia. Hadir di tengah-tengah kita Ibunda Profesor Dr. Hajar Masrur Muhtar MA, dan baru saja beberapa lantunan sholawat telah dikendangkan. Semoga insya Allah tentu doa restu kita semua yang hadir pada kesempatan ini, pada malam ini, sebagai salah satu rangkaian awal atau tahapan awal Ananda sebelum memasuki prosesi acara akad nikah besok. Tapi Prof, silahkan Ki dan Ibu ya di samping kanan kiri, sebelah kanan Ki Prof ya. Sebelah kanan Ki kita Prof, Ibu sebelah kiri. Kita sebelah kanan Prof, Ibu sebelah kiri. Tabe di Prof. Baik, selanjutnya prosesi pembacaan Asmaul Husna. Ya, dan setelah itu, setelah pembacaan Asmaul Husna langsung dilanjutkan acara sungkeman permohonan doa restu. Kepada Ibu Hajah Saidah Al-Anfal, yatafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari bersama kita memuji Allah dengan melafazkan Asmaul Husna. Semoga dengan kita melafazkan Asmaul Husna, seluruh doa-doa kita pada malam hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan Majelis Taklim UMI Universitas Muslim Indonesia dan kami dari tim Sholawat Al-Mar'atus Solehah, kita akan melafazkan Asmaul Husna yang dipandu oleh Ibu Shirley Suryadi, diawali prolog oleh Ibu Ida Nurmiati. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang indah. Maka memohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Karena sesungguhnya di balik setiap nama yang terkandung di dalam Asmaul Husna terdapat misteri yang sangat dalam dan luas yang berada di luar jangkauan akal manusia. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan keinginan seorang hamba yang berdoa sambil menyebut namanya sesuai dengan misteri yang terkandung di dalam Asmaul Husna. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku
bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzawna ma kanu ya'malun. Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'id, Ya Muzil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'is, Ya Shahid, Ya Haqq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalal
رفيع يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا Demikian persembahan Asmaul Husna dari kami kolaborasi Majelis Talim Universitas Muslim Indonesia dan tim Sholawat Al-Mar'atus Sholihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, baru saja kita dengarkan bersama pembacaan Asmaul Husna yang telah dilantunkan oleh Majelis Ta'lim Mar'atus Sholihah dan Majelis Ta'lim Universitas Muslim Indonesia. Dan Bapak Ibu yang kami banggakan, selanjutnya kita akan mengikuti proses sungkeman permohonan doa restu Adinda calon mempelai pengantin Adinda Iis Islamiyati Syahrir SHMH. Permohonan doa restu, permohonan izin kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Profesor Dr. Haji Sahrir Malongi SMSI dan Ibu Dr. Hajah Naya Rashid MH. Dan untuk proses ini, sebelum proses ini kita akan saksikan bersama tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada ibu-ibu yang kami banggakan. Kami silahkan menuju ke depan. Nantinya setelah acara sungkeman akan kembali, sebelum prosesi pengajian akan kembali kita dengarkan bersama lantunan salawat. Dan kepada Bapak Prof. Sahrir Malongi dan juga Ibu berkenan mengambil tempat duduk di pelaminan, dan mohon panitia menyiapkan satu kursi untuk digunakan oleh calon mempelai pengantin perempuan. Tabe Ibu, terima kasih banyak. Tentu luar biasa kita dengarkan bersama penyebutan nama-nama Allah secara khusyuk dari kedua majelis taklim. Ya, dan kepada Dinda kami silahkan. Kami persilahkan kepada Prof. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan sebagai nasihat kepada Ananda tercinta. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Iis Islamiyati Syahrir, anakku sayang, segala kesalahan, kehilapan Ananda telah Aba dan Mama maafkan, dan apapun yang menjadi harapan Ananda akan Aba kabulkan. Doa Aba dan Mama akan selalu menyertai Ananda dimanapun Ananda berada. Terima kasih Nak, sudah menjadi anak yang bisa diandalkan dan dibanggakan oleh Aba dan Mama serta adik-adik. Maafkan kami jika kami pernah menyakiti perasaan Ananda, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja.
Anakku sayang, di hari yang bahagia ini, Abah akan memberikan izin kepadamu dan menikahkan Ananda dengan pilihan calon suami Ananda yang bernama Dadi Darmana. Doa restu Abah dan Mama akan selalu mengisi Ananda, mengiringi Ananda berdua. Semoga nasihat senantiasa memperoleh kebahagiaan dan kedamaian, serta dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi kita dengarkan bersama ungkapan kasih seorang ayah dan bunda terhadap Ananda tercinta. Dan selanjutnya pengambilan foto sebelum kami persilakan kepada Bapak Prof. Sahril dan Ibu untuk menuju ke lantai 1 karena akan kita awali dengan pengajian pada malam ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, baru saja kita dengarkan bersama ungkapan kasih dari seorang ayah yang Adinda Is memanggilnya dengan Abah dan juga Mama. Semoga insya Allah tentu doa restu kedua orang tua senantiasa mengiringi kehidupan Nanda yang baru dan bersama pujian hati dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah insya Allah. Amin. Baik, dan kita saksikan bersama di layar bagaimana seorang ibu memeluk dengan penuh kasih dan memberikan ciuman kasih kepada Ananda tercinta. Dan Masya Allah. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, prosesi acara permohonan doa restu telah selesai dan insya Allah saat lagi kita akan mengikuti prosesi acara pengajian. Dan kepada kedua orang tua kami persilahkan untuk menuju ke lantai 1. Dan calon mempelai pengantin tetap duduk di pelaminan dan nantinya pembacaan ayat suci Al-Quran akan berada di tempat ini dan kita akan mengikuti prosesi acara pengajian. Kami silakan Ki Prof sama Ibu ke lantai 1 dan Bapak Ibu tamu undangan kami persilahkan menempati kursi yang telah disediakan. ومن آياته أن خلق لكم ومن آياته
أنفسكم أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Andi Asmawati Malik yang telah membacakan surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Maksudnya untukmu istri adalah satu istri, bukan istri-istrimu yang banyak ya Bapak Ibu. Ya, memperbaiki makna yang telah kami sampaikan tadi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, alhamdulillah syukur ki mapauji lauri Allah Ta'ala nenia salamak maneki nasaba riuleki simatan Allah Ta'ala nawareki acekeren nenia sagena nota pada tudaki engkaki ujurupa tudang pangadereng bola atudangen nato malebikeng Bapak Profesor Dr. Haji Sahrir Malongi SEMSI dan Ibu Dr. Hajah Hasnaya Rashid Malongi SEMSI dalam acara pengajian Adinda Iis Islamiyati SHMH putri pertama pasangan Bapak Profesor Dr. Haji Sahrir Malongi dan Ibu Dr. Hajah Hasnaya Rashid. Dan salawat dan salam kita senantiasa kirimkan kepada junjungan Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tentu sebagai ungkapan kebahagiaan, kesyukuran mengawali acara pengajian tadi telah kita dengarkan salawat, pembacaan Asmaul Husna dan juga pembacaan ayat suci Al-Quran. Mengawali acara pengajian pada malam ini
mengawali kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu berkenan memberikan doa restu kepada Adinda Iis Islamiyati yang insya Allah besok akan melangsungkan acara akad nikah dengan pujaan hati, dan malam ini acara pengajian sebagai salah satu tahapan atau rangkaian yang Ananda akan ikuti. Semoga insya Allah doa restu keluarga kerabat yang hadir pada malam ini senantiasa mendapatkan rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh proses berjalan lancar, dan insya Allah Adinda akan dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, amin. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Mansur Ramli SMSI. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan dengarkan bersama pengajian. Dalam hal ini insya Allah akan disampaikan ceramah dan tausiah oleh Ustaz Profesor Dr. Darussalam MA, dan juga kami perkenalkan bahwa beliau selain sebagai keluarga dari Bapak Prof. Sahrir, juga saat ini menjabat Wakil Rektor 3 UIN Alauddin. Makasih. Baik. Dengan hormat kepada Prof, dengan hormat disilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan kita muliakan bersama Bapak Ketua Pembina Yayasan Wakaf Umi, yang terhormat dan berbahagia keluarga besar Profesor Dr. Haji Sahrir Malungi SEMSI bersama dengan Ibu Dr. Hajah Asnaya Rosid yang berbahagia malam ini. Yang terhormat para guru besar, para pejabat rektorat dan ketua lembaga